Ćao ljudi, dobrodošli u novi video da vidite moj spinner. I pišite mu u komentare, kao što mi neki ljudi pisaju. Sonja Shapić neš piše. Sonja Shapić, pozdrav za tebe. Piše ti dole ime u komentarima kad mi šalješ. Hvala ti puno, Sonja Shapić. Da, tako. Pozdrav. Hvala ti. I ajde da vidimo moj spinner. Sad ćete vidjeti ovo, čekajte. Vidite? Ajde da sad stanem. Ljudi, vidite moj spinner. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Dajte mi like na ovaj video. Lajkajte mi sve video. Dajte mi subscribe i pišite u komentar. Pozdrav za tebe opet, Sonja Shapić, i pozdrav za druge ljude koji su mi pisali. Hvala vam puno. Ćao!